状况，我们能够感同身受。那在那边的原来是要干，这个时候我们刚来呀，怎么还有点少。我在这波罗的，saya pusat perhitung, saya pusat bawa cepat, pusat buat kepala, saya pusat buat kepala. Cuma sering ada masalah air, saya kata kerana bukan pusat. Cuma sering ada masalah air, saya kata kesempat pusat sepuluh kami. Dan ada juga kalau cakap sering ada ambil jas, ambil tutup, tanam. 关心关怀不是关心关怀比较很喜欢跟亲近的人，就在这个反正我不了解他，garis apa kata 关心这个人，我必须要重新了解他的人家是怎么做。Kalau mas di kantor mati nak tahu. 周围大家都在好嘛，我们还有那在搞西安那不是在搞那安的等等。我们再看一部照片，谢谢。你那不是在我做的那个，我分那安那的比赛，那我怎么分那？你的声音，谢谢。就是这些强壮、灵命强的人，他们也很孤单的。也是
说的是啊，基督徒的关怀是再正常不过的事情。我发那爱关心，不bisa ko jangan hawi. Mahal, naik malah baik kefanaan percayaan serta kalau hal dapat serta tu kefanaan diwansin halal. Orang yang dia非常小心，关系的时候是弟兄跟弟兄，没关系的跟法inaya saya kata anu kait bahaya关系啦，非常要注意saling kampung. Anu inaya关系bahaya halwata anu haklu. 那叫情感的转变，很难。一定要什么给我们说的个不一样，要在个把改变。Tolong lafian hawi yang kini pendiwai takwana. Ulah saat dicai. Rumah hawi. 当然不是在我的教会，在其他我们早还在其他教会服侍。有一天就邀请这个姐妹来教会做面谈，做关怀的面谈。不知道吗？这个姐妹做什么事情？知道吗？为什么阿福一在关那这个过？哎呀，我是不是做错了？这个过上那个，上了这么发达的地啊，放那样好没关系，放那样，我发现好没关系，我那样才是正经。 要小心，不要给魔鬼留地步。反过来就上一个活动，那我本来给大家关心，我的罗麦常在看到，为什么呢？因为我不知道哪一天我会跌倒，会软弱，会生病。 Kemudian dasar kata masing-masing ada fak ada naik. Ada fak menurut kita, ada fak kita, ada fak sama kita sering kata. 所以，趁可以赶快做的时候，我们摆上这个行动，对。到时候我们后悔就来不及的sering kata， 就是帮助我们。 我们常常跟学校保罗一样，我就说你保罗给第三个沙包，这方三个只在下面，我这是保罗给大家，第三个沙包，这方三个只在多些，masa nanay mapara kamang binatsa, ikakuha na mati ang binatsa, tabako yes, itoan, ahal na mga bituto. To singko na mong ikakuha na sa siguro, sa likaka, hindi nagsasay sa bawat sa fang, sa katsasara ko siya, sa katsasara ko ito. 这不是说圣已经做到不是。早上我在神面前读那段经文，路加福音10章的时候，神好像跟他的手重重的打我的头，他那把那个小圣是爱。我这个拿起好的，我不弄。 这个不是老干，哇！一起来唱这首诗歌，好不好？刚才唱会中唱的诗歌，我们播那个啊，把你哈，我们播pada depan kesedaran tidak dapat melayai, dipensin, tukapun. 萨利嘎嘎，你看，对一个会众唱的诗歌，我要变入佛罗教，来。 有
Lord.